Ice chai, taste test. Es jau pagājušajā. Nu, taste test vēlreiz. Vai es aplēju. Ļoti labi. Okay. Elīna, taste test. Muffins. Es jau sākusi, kas Nu, vispār nē. Fresh. How is it? What rated 1 to 10? 100. Wow. Okay, Victoria, taste test. Wow. Okay, un coffee. Kofī? Mums jātiek sveiki veselē pāri, un tad es Nu, tas tā nav tik svarīgi. Taste test ir svarīgāks. Welcome to our apartments. Whoa. Let's go. Televizors. Gulta. Viktorija. Ok, ejam vārā. Kas šeit notiek? Wow. Bet tas ir baseins. Laikam gan. Jā, superīgi. Ejam tālāk. Skrienam. Elīza. Wow. Ok. Gulta. Spoguļus. Un banā. Un izlaižam no spoguļus un ports. Un amazing. Just give them time. Yeah. Everyone grows. There's some things you won't know until you die. Say now I run away from you, 'cause it's the right time to run away with you. You and I can talk about it every night. No one's gonna know when you should do it right. It really doesn't matter if the back goes right. No one's gonna know when you should do it right. You and I can talk about it every night. No one's gonna know when you should do it right. Mēs esam kā one with the cars, jo šeit nav kur skriet. Ir mūsu brokas dzērieni, un šis ir mans dzēriens, ir kādi 2 brownie un kamaliņi. Es nezinu, kas man jādara, bet jā. Nobody, I'm body, your body. Mēs šobrīd atvāmies no mūsu Gozo uz veselību. Gozo apartments, yes, bye. Un dodamies tālāk. Welcome to our Valeta apartment. Tad šeit ļoti zemes ojas arī durvis. Mēs lienam cauri, blablabla. Šeit ir toate. Un jā, kitchen. Elīna. Jā, te bija šīts mir. It's fine. Te ir gulta. Te ir kaut kāds skapīts. And then šeit ir tāda terasa, interesanti. Jā, šeit arī vēl atvērt logu. Un skats ir šādu ļoti turistīgu centra ielu, jo mēs dzīvojam pašā centrā. Ok, tas arī viss. Lamb of God on England's pleasant pastures seen.